sunburst flowers calling on warm days overdue. Tyson Fury hi kumsang khat zakwa somriat pariat August ni som pania Manchester England a alo pianga apa hi John Fury ania anu chu Amber Fury ani anu Amber hian a shin hian kg khat po atlang lawa gram zali som nga lek ania apian hun turpa ngai aya thathum lai ma apianga anu Amber hian naw chhetna sa ema voisom pali lai rai ma se voili cha naw ani lotlinga an u naw hi pali anni apian tir po hian voini lai thi mai tur angina oma adam chu an ring lo hiala ma se arundam chuak theya apa hian harsa ta karundam chuak ania fighter ani ati awangin khati hunlaya boxer ro puiber Mike Tyson Mizo in aminga Tyson ti hi apho ani primary school hi Style Primary School a kalthina he school a hian a hriat reng da tam tak om thua soya kumsom ni nuwa po awatlo le hialani kumsom pakhadani in a job out a apa le u nau patenin kung te an siam thina kumsom mi lekani atangin boxing hialo khel to a apa hi professional boxer ania apa hian training a petrinani a khel chauzela Holy Family Boxing Club a training a sports rang boxing bika telin Ireland le England a represent trina international level a po voithum lai Ireland a represent a kumsang ni parokhan AIBA Youth World Boxing Championship a bronze la a kumsang ni paroka thaukhyan Egan's Boxing Academy a represent a Senior National Championship Amateur Boxing Association England debut sayania heta hian David Priest ani elawa kumsang ni pasaria EU Junior Championship a achaka kumsang ni pasaria thauhian European Junior Championship a silver ala a kumsang ni pariata ABA Super Heavyweight a champion ani a professional boxing aluma amateur ani lai hian a record chu 31-4 ani a voisom thum pakhat chakin voili a chaklauti na ni a knockout in voisom ni paruka chakbok a professional boxing career hi kumsang ni pariata a intrana kumsang ni pariata chuan professional boxing debut anita a Hungarian fighter Bela Gyong Yosi ni an inbeya first round a technical knockout in ani a professional boxing khel masak ber ni ma se a khel chelo hle ani as he would have liked, but the momentum of the shot was enough. Fury named after the man his father really admired and promoted, Mick Hennessy. Hemi nu thlasari chung hian voiruk a khel le a atirlam roundly item lawa knockout in atne vekani kumsang ni pakwa September a Fury hian John McDermott chu English heavyweight title a ane a heta hian point decision a chakani a ma se mi puiten judge te fair launa mu a boina tadewa hiwang hian British Boxing Board of Control te chuan English title fight a referee pathum omzel to turin thuan ti chhuaka baka both thau hian rematch order an siam bokani an rematch ma hian mi pani a fight le a nei le ve a juni som ni panga kumsang ni soma chuan McDermott nen rematch an ni ta a heta hian Fury hi technical knockout in achak le thawa English heavyweight title chu voini nan ala le ta ani eminu a hian mi pathum a fight le a nei le vek boka direct jora hi heti hunlaya boxer thaber ti thayani a henen hian British and Commonwealth heavyweight title a July ni somni pathum kumsang ni som pakhatan in fight ta a Fury hi achak le a unanimous decision in achaka Chishora hi kumsom ni pasari ni in Fury hi kumsom ni pani lek ni ma se heti hunlaya an record hi 14-0 ani vevea heta an fight hi Channel 5 a live in a chuaka mi makdwai thum chuangin an enani professional boxing a khel nu hian kumsang ni sobria ta voi kha draw ani ti lo chu achak veka a fighta mi te hriat a hlona le alarna ber chu Vladimir Klitschko ani kha ani a kumsang ni som panga November ni som ni pariata tuma ni theilo ni a kumsom lai record lo nei mek Klitschko ne nanin fighta Legendary Ukrainian heavyweight Vladimir Klitschko is one of the best heavyweights in boxing history. For 10 years, he was the leader of the heavyweight division. WBO Super, WBO IBF
IBO The Ring Magazine and Lineal Heavyweight title ani a Fury hi unanimous decision a chakin he title hi anei ta a Fury hian kumsom don lai Klitschko record lo siam chu ti chia a Misha da hlop ha em bokani kumsang ni som parok July ni kwa a Klitschko nin rematch tur ani a Fury po na poma ma se purna anei theilawa away da gain na sa em boka ake atina boka hewang hian cancel ani ta a October ni somni pakwa kumsang ni som paruka sonani a ma se Tyson Fury chu medical unfit wangin a theilo le a medical specialist te po apana specialist te pon ringalet le tura fit tok lo thuan soya Tyson hian boxing fans te na ngai damadil bokani heng ba ka hian kumsang ni som paruk February thla khan athisen an test thla som paruk liamta ami a nendrolone alo omti shiat ani a alaka church yamani a cocaine alo positive boka heng bawrak wang hian world champion ni zawchia ma se anuna kholawin depress na sata emema British Boxing Board of Control te pon a license an suspend boka rilula ma har satna ani na sa emema October ni li kumsang ni som paruka a interview wa chuan anuna har satna atamzia soya Jima akal to ngai lo thu te dam athak le lo zia te asoya hetiang hi ti dam thei po ani lawang khovela poisa zong te ro puina le ming than na te hian kan hlim lo chuan omzia anei lo psychiatrist te po ka hmuwa manic depression bipolar kan ei thumin shila tho po ka du lo ni tin hian thi ka chak thin heng ka thil soi te hi nu pui du om tak le fa pathum nei ka nia thil soi tur ro banglo tak chu ani ngei mai ma se dam hi ka du lo ani atia khat phei chu kumsang ni som paruk ni builain a Ferrari F12 chu chak takina khala inti hlum tumin bridge apana tuma ngai to lawa achung ta ti nat po poyati lo ma se a thlen don chuan o a hria thua soya nilau ti su ifate ichung kwa ngai to ro ifate pa te lawa an lo se lian turte ifaten ka pa chu mi chak lo takani thila ul samzong ati du mi ani ti in an shedon chi asin ti chu ashia a akhurta a ti tur ashalawa ahlaw boka bridge chupan lawin alet le ta a bul atan tharta ani counselor te apana depression chu ne atuma gym te kalin paunza somthum lai lo sa athim lam ngai to lo adua atong trai na saboka counseling adong na sa a pathian muta ani BBC te po in a champion zawchia anun chhia dan chung changa chuan enge soi tur nei tia an zo chuan BBC reporter hena chuan iswa hearing la chandamini ang atimol mor ringota iswa hian min mangaya nangpo mangai che ti in nuichugina soyani a license and suspend sakchu an renew le nu in kumsang ni som pariata Safer Fury Albanian fighter ne anin fighta achaka adota front case ko pianita anele boka heng a fight te hi WBC heavyweight championship Deontay Wilder abe tura lo in ba sai theina nan arrange ani a kumsang ni som paria December a chuan Deontay Wilder WBC champion nen anin fighta ma se an in draw ta a hi a career a draw masaberani a kumsang ni somni January ni somni pania Deontay Wilder a draw masak berle omchun nen chuan rematch an neita a MGM Grand Garden Arena a round sari na a chuan Tyson Fury chu technical knockout in a chakta a WBC heavyweight title la in world champion arunile ta ani match azawa thu asoi chuan amasabera chuan kalale ka chandam tu le iswa ne na lom thom se min be na tur siam cher tu te reng muingilan ngai lawang thima om te chu enga nom thei lawang pathian dik le om chun iswa chu fakin om ro se atia Jesus Christ. I said those who bring evil against me will not prosper. I said those who stand in the dark can never come into the light. All praise be to the one and only true God Jesus Christ. Hey baka hian atumpui Deontay Wilder in a khel that zia soya warrior ani aron let le anga champion ani le ngeyang ma se tu na chuan ka hun ani ri ati ani Deontay Wilder, I want you next, Bob. Fidruk le inches kwa asang ani a kumsang ni pakwa khan nupui ani ya Iris Fury ani a fa panga ani ani anik name chu Gypsy King ani a football club a chuan Manchester United atan hle ani